Betul. Tapi kalau bos bodoh semua macam mana ni? Majikan ni sebenarnya susah sikit sebab he own the business kan. He or she own the business. Jadi kita kena, ini mungkin boleh masuk topik baru, how to manage your boss kan. Sebab kita sebagai staff ni saya rasa lah memang kena ikut apa yang bos kita nak, betul tak? Kalau kita tengok dia macam kita pula moderator kan. Kita kena interview Nick lah. So kalau katalah kita cakap, aku rasa bos aku ni sebenarnya tak betul ni. Maksudnya dia punya cadangan ataupun dia punya idea tu tak betul. Kita rasa kita tak betul. Based on your experience kan. Nick berani tak nak suggest selain daripada apa yang dia cadangkan? Kalau benda tu tak betul, kita kena suggest benda lain lah. Janganlah kalau dia suggest benda yang tak betul kita pun nak follow. Sekejap lagi tak tentu arah lah, lain lah jadinya kan. Jadi maksudnya Nick willing lah sebab kita share pun untuk improve juga kan. Kalau kata kita follow benda yang tak betul daripada dia pun sekejap lagi jadi ke lain jadi